Koljadi, špivanki i pripovetku o narodzenju Isusa včera večer na kračunskim koncertu u Đurdjove predstavili najmlađši členi kulturno-umetnickog društva Tara Ševčenko, dzeci z osnovnej školi, predškolske ustanovi i toti kotri našivljuju hodzini vironauki. Nie lehko baš priznat neku ideju, da kozi premenjic i patrunok tej programi, jak to bula po teraz, da sme jako šik došli na takvu ideju, že bismo u stvari cali to proces porodzenja Isusa prikazali na dejaki sposob. Mi planovali, že budeme mať hostov z Republiky Horvátskej z Mikloševcoch, poči mi imali naši uskori 2 roky za ich kračunski koncert i bilo dovarene, že oni nam to vraca to roku, ali nažalj je to pre obstavini da jaki u ih društvu tam, že u njih rozpust, deci še dako spohoreli, dako pošli po odpočivkoh i nje mali dostatočno číslo dzecov, to vec nažalj to nije prišli. Mi še nazdavame, že da jaku nahodu najdeme, že bi oni znova prišli. Šitskim učašnikom te udatni programi podzeljeni pakeciki, kotri obezpečil upravni odbor društva.